باش صباح بخير تماشاوان نجاوم بخير عتم بر اکرانین TRT کردیه داویا هفته تر و تجی دست پیکر بله ایرو 29 جوت مه 2023 امی بحثا 20 سال بره بکن ایرو جشن آوابونا 100 سالا ترکیه جشن پیروز به کمارا ترکیه 100 سال بره ایرو حتا کرن امی بحثا وانیه کا بکن چاوا ترکیه هات به مرحله چود گوهری چه تشت گوهرین می بحثا یک بی یک بکن هلبت از او پیشکشوانا ما پنار تونجل آیدنج لوی داره به میوان خوی هجاره امی جشن 29 جوت مه 100 سالا ترکیه آوابونا کمارا ترکیه لوی داره استودیو TRT کردیه به هفدوره پیروز بکن از میوان ما بدم ناساندن کام بنیرن و او مرحله او دیروکا او رویتیا کوچوا کمار حیا ایرو 100 سال ما گفت عصرک چه بگهری امی باسا و رویتیه بکن هلبت ونجی کارن هیوی و دافازی خو و ججنامه نتوی کو ایرو سران سر ترکیه پیروز باهی جور بجور و هبن امی باسا هم بکن هیوی و دافازی خو کنجمره بنویسن نمره آمجی و دکانج مره بنویسن سر هم تلگرامی هم واتساپ هم اینستاگرامی دکارن پیام خو بشینن 0506 657 53 62 دبن اکران دجی و دبینن به نمره اون هیوی و دافازی خو پیروز باهی خو دکارج مره بشینن نکرم بکن ججنامه همیام پیروز و هم دست بکن از بیجم من از میوان خو بدم ناساندن حنفی alır Mehmet Hanifi alır دیروک ناسون بخیراتن سر چاواده سپاس کم جوار سرکفتن تخازم سپاس کم مالوا آواز بیجم او اکادمیسین نسیم دورو او اکادمیسین زاننگاه ارتوکلو یا مردینه بونه و سما مستم بی بری از داره بیم نه آنکارا سوسیال بیلیم آنکارا جبر کوریویتیه که مزنم خواست از بحث اورجی بکم دورامه رو بحث وشانگریه جی بکن و بخیراتن سر چاوا و ناد گره سپاس دکیم ناو خیره دم خودش راضی بیم مستم مالوا آواز بیجم او پنار خانم امی به هر ایرو جشنامه پیروز بکن مگود ایرو 100 سالا ترکیه و او بیشتر سرفرازی که جبو ماجی کورم استودیو آخواه امی به هفدور به جشن پیروز بکن بله انشالله سلاو ریز گلی تماشاوانین هجاون بخیر هاتن لسر اکرانا TRT کردیه لی ایرو ام گله که کلجانن او خوشکامه ادیبجی و کرنامه گله که خوشک چکر لیلی بردا ام جی تماشاوانین عزیز جبو بسایا اف برنامه دا 100 سالیا کمارا ترکیه ام جی پیروز دکن جبر و یک هم کلجانن هم گله که سرکفتن دخوازن هم ولات مران هم سما مست سرفرازی دخوازن لی اف روزانه دا چقاسی عالی مروباهی دا دلی ما چقاسیش دلسوج بجی دیساجی اموی عالیه دا جبو کمارا ترکیه حتی آواکرن رحمه خوده اکو اف شهیدین ما تا ترکین ما امنا حمیه انشالله جیوان جنت به هر تم وان رازینه امنا جبرا انشالله ما راضی بن لی ترکیه حتی اف 100 سال دا ریکی گلکی درج و دور کشاند لی لوردا جی گلکی هسیری هیه گیری هیه شین هیه اف شهیدین من نگیوان دا پیلا وانج تنبون گلکی دناو تنبونه دا هاتن اف روجانا آنها ایرو هر سرسری مدا دباره تماشاوانین عزیز شکر خودی را هر چقاس هند پرسکرک هبن جی دیساجی ترکیه هر عالی دا هر روز گشدان نو چدکه هر تش گشدان نو را امروز خود در باستکن لی ایرو جبو 100 سالیا ترکیه ام جگلکی پیروزن اجی لوردا تماشاوانین عزیز هم ورا دویژن عیدا و پیروز به انشالله همچی لوردا تماشاوانین ما عزیز رجی و میوانین من هجا رجی ام دویژن ما مستوونجی خیر هاتن اجی ایرو گرکی کل جانم ما ببورینن هر کی اکو قصر کمجی هبه ما ببخشینن ما مسته تماشاوانین عزیز جی کی داجی از اواج اعتراف بکم اون دزانن از دل خود تشتکی ناگرم اکو تشتک چه باز اوا hemen دویجم هر دم مستجی انسانین پرهیجانه عالیه هم ادبیات کردیه دا هم اکادمیسیene دا هم siyaset nasiye da gelek insanın heyjane eji karışılı hem beri ve da دویجم ون خیر هاتن آنها ام دست بکن انشالله ما مسته جکر مخمر بیجن کمار چیه کمارا yani cumhuriyet çiye devirda jihne ki me him bikim ma mustekerem kin براستی ایرو ام بچکی خمدارن خمگینن جبر کو گل فلسطین اوقاس زورداری لسر هيا
ev xas zulüm ser tê kirin ji bo wî ji bo gelê Filistîn serkeftin dixwazin dewleta İsraîl zulma ku dike em şermezar dikin. Dema ku em werin li ser Cumhuriyetê jî sed sala Cumhuriyetê xelas bû. Em dikevin sed sala duyemî. Bi rastî sed sala Cumhuriyetê yekemîn çi ku em bêjin Cumhuriyeta yekemîn bû ku teze hatibû damezirandin bi gelek astengiya derbas bû. Di nav vê sed salê hanê da derbeyên eskerî çîbûn, nîv derbeyê eskerîn çîbûn, şer çîbûn, ji em bêjin ji şerê Şeyh Saîd bigire heta were Dêrsimê ji xêncî wî jî ew derbeyê ku em bêjin tam serî girtin yan ê derbeyê nîv ku di nîvî de man yan jî ê ku em bêjin teşebbüs bûn vesaire. Ji bo wî ev Cumhuriyet hinekî bi astengî derbas bû, hinekî bi xasayî derbas bû, hinekî bi birîndayî derbas bû. Em ji bo wî hêvîdarin ku ev sed sala me ye di pêşiyê de sed sala duyemîn ya Cumhuriyetê em daxwazin, em hêvîdarin, em amadekarin. Ji zêdetir jî em daxwazin ku ev Cumhuriyet ji vir şûn de di qarna dudiyê de yani di sed sala duyemîn de bi demokrasî were xemilandin. İnşallah. Lewra em dizanin di rêyê cîhanê de çi qas sîstem hene, çi qas rejîm hene, ji Cumhuriyetê baştir rejîm tunene. Lê girîng e ku Cumhuriyet bi demokrasî were xemilandin. Lewra ku bi demokrasî neyê xemilandin, gelek Cumhuriyet hene, demokrasiye wî tune. Gelek krallık jî hene, demokrasî zêde têda heye. Ji bo wî yani Cumhuriyet girîng e ewil bi demokrasî were xemilandin. Ji bo wî em hêvîdarin. Em daxwazin ku ev sed sala di pêşiya me de Cumhuriyet bi demokrasî bi şeklekî zelal were xemilandin bibe nimûne ji bo hemû dewletên rojhilata navîn de. Cumhuriyet em wekî ku dizanin ev Cumhuriyeta îro ku em behs dikin eva her tişt ji ra bingehek lazim e. Her tişt ji ra başiya wî gerek xêmî wî qewîm be. Gerek bingeha wî qewîm be. Gerek başiya wî hebe. Tiştî ku başiya wî tune be, pêşiya wî qels dibe. Başî ku qewî nebe, pêşî çûruk dimîne. Ji bo wî ev xebatê li ser Cumhuriyetê du süd sal awil, sê süd sal awil di serê di piştî şoreşa Fransayê de dest pê kiribû. Xebat hebûn. Lê cihê xwe negirtibû. Di pêşî de em dizanin ji 1800 de Sultan Mahmudê Duyemîn di dewra wî de xebatê ku em bêjin li ser ku nêzîkî Ewropayê bin ku edetê Ewropayê ku hildin xebat li ser hebûn. Di wî şaxê de perwedeyetî nêzîkî em bêjin sîstema Ewropayê bû. Em bêjin qanûnê wî hinekî wî hatine dayînîn. Eşkeriya wî bi şeklê Ewropayê hate guherandin. Heta di wê dewrê de ku em dizanin dîsa ew mîrekî ku ew hebûn, ê Kurda hebûn, mîrekî jî hatine rakirinî girêdayî bi evê kirin, girêcayî bi navçeyê kir, bi merkezê kirin. Ji bo wî ji wir şûn de xebat li ser em bêjin Cumhuriyetê hebûn. Di wexta Abdülmecîd de jî ku em dizanin 1830 niha şûn de jî
تنظیمات دست بیکرن دپی وراجی اصلاحاتی حتی کوار سلطان عبدالحمید دو وقتا سلطان عبدالحمید تاجی دیسا ام بیزن مشروطیتا یکمین لسر خبات چی بون یا یکمین اول مبوسان مجلس تمثیلیتا مجلس بزعتين هاتنا تشكرن لي مخابن او تشاخ شر نهسد نهسد سياده نهسد سياده باردون كود بيجن 93 نهسد سياده او جالك جاوي البالقاني جالك جي دست دركتن بروسيا را جبوي او دانا سكراندن مشروطية حول دانا سكراندن باشي هات مشروطية دو يمين دا 1980 ديسا بيجن هل بجارتن هات تشكرني مجلس مابوسان ديسا دركته هولي حتى اتحاد تراكي لي افشقس افصال هنا لسربان صلاح حمو خبات لسر اوي هبون خبات لسر لسر جمهوريتي هبون دخل جمهوريت خواستن حريت خواستن حتى كورا شر الدنيا يكمين دما شر الدنيا يكمين تشيبو دي او شخ تكوشينا رزقاريا قالي مسلمان از بيجم دست بكر إذا دولتك تزه دام زراندن جمهوريتي أو شخص دست بكر يعني أو فكرة دخوازة أفكرنا كومارك يعني بيجن بقال رهبو يعني دما لقور آخفتنا وند بيجن يا حاضرية 200 سال برهبون وبحث ديرو كيكر أو دخوازة كوماري أفكرنا كومارك يعني بيجن شو درك كومارا دورة عثمانية ده سحب فكر هبون اکچورا دبیجه دبی سه درز سیاسته قسمت دگوت ام عثمانی چه دست خدا بگیرن فکر عثمانی تی هبو یک جی دگوتن فکر اسلامی پان اسلامیش دگوتن ام لسر اسلامیت توپ ببن قسمت جی دگو لسر قومیت بسکنن خبات لسر لتواجه ديشا بشكل جمهورية تخواستن يعني فكرة لسر اوي لسر اسلاميته عبد الحميد بر لسر في سكني جبو تشل سر سكني بو دزانبو كو بيجن دولة gelin Müslüman Balkani Arnavut Boşnak devletin Arap Mısır Hicaz evana tevhidi hidici destert kettin jibu Sultan Abdülhamid Hamidi alayı derxistin jabak embejin gelik may çimana kısmek embejin belki Araba handık mana gelik Kürt maya gelik Türk maya jibu Hamidi alayı derxistin devleti bivi yekbunavi bivi bine cida وكي ام دزانه كوچام هجاجي باسكر دورة اودا سلطان محمود دويمين دا ملتي كردا هبون او ملتي orta rakırın geriday bir merkezi kirin. Dipişti vida rola de nav ambejin devleta Osmanlı milleti egeli Kurda geridani wana bizidayı bilser Nakşibendi, lisser Haliditi derbastı bu. Sultan Abdülhamid idi dina Xuday evci çağırınına bilser Hamidi ev çekir, giridayı çekir. Hamidi idi giridayı hem nav geli Kurda hem de nav Osmanlı geli Kurda ko devam bike. Evusa devam ki. Cumhuriyet de khastin, herkesi Cumhuriyet khasli Cumhuriyete ke çavabe yani. Cumhuriyete ke lister embejin esası İslami be yani seküler be yani Cumhuriyete ke çavabe ev ne bu ev kefş ne bu
او کو devam dikir hatta ku hata evde hatta ku hata şer dünya yekemin idi ku çi bu idi xabatı uçağı teze dest bikirin. ای مامۆستا دەما کو ئەم ژوێ هەیامی حەیا ئەو ڕۆژە کو ئەم بژین کۆشکە قەسرا چانکایەک و خواردنا لاتیفا خانم خواردنێک چێکرد بوو ئاتەتورک رابوو گوت سبەمێ کۆماری ئاوا بکەن حەیاوی چاقێش خۆ تشتێن دیرۆکی کۆ باسکردن مرحلە مرحلە مە باسکردن یعنی دووە وان چاخادە چی بوو ملت چاوا ئەv biryar hat dayîn ew roja avabûnê biryara wê ji xwe êdî Atatürk me got rabû û got ez ê komarê ava bikim bingeh hatin avêtin dema ew carek yani ew kelecana îro got 7 sal wek ku îro em duê rojê dibin wê kelecanê em hinek esas fikra Atatürk da ji ew radibêje ji mezharla dibêje hê li Erzurumê devê binivîse not bike em Cumhuriyet'i binin, em layıklığı binin ve van dibêje ya dibê paşa ev tu zêde nabêjî na dibê tu binivîse eşka rojekê çabe. Esas em dê naxbitin dîroka ji bo Cumhuriyetê jî sala 1918 da çibû, sara 1919 da çibû, sara 1820 da çibû, piştak devam bike. Ku em têne ser 1980 da ew çax şerê dünyayê yekemîn ew dî dawîlê hatiye müteraka Mondrosê yani peyvana agirbestî ew dest pê dike. Wilson dest bi ewa dike. Wilson dest bi prensîbê xwe dike. Yani prensîbê Wilsonê jî yani em bêjin maddeya 12 ku dibêje pirayî dî dixwaze Amerîka dixwaze ku Anadolu Mezopotamya devletek çêbe yani devleteke müstakil dixwaze yani. Ji ber ku evê wana daxwazî wana ayrı firxlîne. Paris konferansî ku gazî dikin di Paris konferansî de ew jî di serî 1919 da ku çê dibe. Paris konferansî de daxwaziya Rusyayê ayrîne. Rusyayê ra soz dane ku em bêjin qismekî vê heremê Qarsê walî ku bidine wan. Daxwazê İngiliz ayrîne, daxwazê İtalyan ayrîne. İtalyan dixwaze ku were İzmirî wan de têxebin destê xwe. Lê Rusya naxwaze. Naxwaze ku tesîra ew ê li walî çibe. Ku tesîra İtalya li walî çibe. Ji bo wî ku em bêjin İzmir ku tê îşgal kirin xweşewan diçe yani. Mamoste bun eva ha dibêjin ya ew rewş 7 sal berî jî aynı bu mamoste îro jî aynı ne mamoste yani ku ev gavê da ji xwe monarşî hebû, kraliyet hebû, nevsa oligarşî hebû, derdorê welatên neteweyî heme wek aliyeke cuda yani daha te damezrandin. Anha ısa berdevam dikir. Lê Türkiye Cumhuriyet kabul kirin tema. Lê 7 sal maşallah serda derbas bu. Lê ev rewş dibêjin ya mamoste ez bi vê avayî de jî dixwazim vera bipirsim. Li vir de mamoste hûn Cumhuriyet çawa dibînin 7 sal berî çi bû 7 sal şun da derbas bu serda inşallah em 7 salek edin bi hezaran sal bibînin inşallah. Hûn îro ew rewş çawa dibînin mamoste ji kerem. Belê ya rastî tecrübeya Cumhuriyetê tecrübeyekî gerekî balkêş e. Cudaya jî. Yani belki herkes li gurî xwe weke hestekî tekane ve pirsata bersiv bide. Mesela ji bo min ez gundekî Şirnex hatime dinyayê. Ez îro li Enqere me, ez di zanîngehekê dewletê de ez profesörüm. Ez felsefê hînî zarogan dikim. Belê mamoste eva jî ez ê binê xêz bikim. Sirênerinin ez gotina ve pêşekir dibirim.
تماشاوان عزیز اوا از گلک اواره یعنی سری ما گلکی بلند بو از ویجان خود دویجم اواره من سر اینترنت دا نویسی نسیم دورو کیه سر اینترنت دا جیز ادی و اوا مگلکی کلجان کر لما پارود که گوته پروفسور دکتر نسیم دورو فیلسوف استغفرالله اصلا نویسی نما مستعج دویجم من چی دیتی از اوا دویجم demek filozof ve çakı قبول کردن نه اصلا ماشاءالله یا اوا گلکی مرم شادك كلام كما مستقبل ام محب فلسفنا ام محب بالي حزدك علم حكمتنا بجا إيرو جبوي من يعني از دوی روشه ده اساتما و آسته جبوي من جمهورية أفا يعني يكي جندي جوهرينه كنا سامكار مسابقة يكي جندي ولا الولاته كي الكوشي مايد بيجي أحمد خاني كرمانجم كوهي وكناري أفشت خبري كردواري يعني درکی دور ده تو به دنیای تو مازم بی ایرو لانقره پایتخت دولت ده تو مثلا عقده میسنه جبوی حنفی بیک مثلا اوجی روشه که از ول تخمین دکیم که نزدیکی ما گنده که هم بجن آگریه پاتنوسیاتی دنیای و پرورده بویا پارلمانتر بله مثلا جمهوریت اوه جبوی پناه خانم و ادیبه خانم مثلا جبوی هوا بین خود هم در کتنه بله بسربیره هود جوانه هود هاتنا و درکتنا ایرو پایتخت دولت هون به ام بیجم باوریه خواه دنخه من به کردیا خواه نما باوریه خواه و به چاندا خواه هون سر قنال دولت هون پیشکشوانی دکن ایجا جمهوریت اوه یعنی جبوی من افته چه واته هم ولاتیه کی وکوی ام همی وکون ام انسانن چه ام بیجم مسلمان به چه نه مسلمان به چه ترک به چه نه ترک به چه کرد به چه نه کرد به لسر هم ولاتیه کی هم کوف هم ولاتیه کی وکوی جمهوریت ته ifade کرد جبوی من جمهوریت اوه ایجا تجربه کردان گلو او کره ویده موضوع سبب برسیم ما مثلا گوت یا گوهرینه هر کسی که خود جیان خود یعنی جیان بجن هک زمانه که بید ادبیات خوده ویده موضوع بجن جو عثمانیان حتی کماری جبو ما کردان به تایبت یعنی بجن هر بت 100 سال ترکیه و پیروز دکنه کردجی ملت کی ناف ترکیه ده کو ام جیان خو بر دوام دکن چه گوهرین هاتن ده هیا ما عثمانیان ده چابو پشتی کماری چه قومی جبوی آله کردانه ما از بله بله یا راستی او لیکولینه کی گره کی کور و آرکئولوژیک و دیروکی دخوازه لدیسا ولی بگیشتی ولی هدیه ولی اما هدیه او نقطه حنفی به تماس کری او سلطان محمود دویم یا راستی او پیواجو جبوی کردان گله کی گرنگه یعنی جبوی که هم فهم بکن جمهوریت چیه یعنی جبوی کردا او خالن دیروکی لازم هم هر نوان داره چما مهمه جبر کو دولت بریاره دا گوتنا اما ادی جم مرکز به اداره کرن مرکز یعنی استانبول اما بنا اداره کرن جبر و هدی سازی و جواکا عثمانیان او که لبال مرکزی بونه و هاتا گوهرد هند دراده به حسانی هند دراده به زوری هاتا گوهردن لیج بوی کردان جبرکو مرکزی بون تیوه معنی او میرکتین کردان کی جان بون سوران هبو روان دوزه مثلا بابان هبو سلیمانی کرکوکی ام بیشن اردلان میرکتی اردلان سنه بجه ویالی مثلا جزیره هکاری آمد ام بیشن بهدینان وان دارم میرکتیان کردان هبو مرکزی بون تیوه معنی که هیزا میرکتیان دشکی جبوی کردان اف روشه که نگاتیو خویاده که لی بجن یا سرانجام ده او ده انجام ده گرا چوا چه بی بس نگاتیو چه بود نخیر هند تشتین پوزیتیو جی درکت هونه چوا مثلا از یکی بجم همی میراسا نریتا کردواریه هات پایتخت همه لیجه کی کام بود بله نه سیاست عثمانیان به وی شکلی بو مثلا بجم میلکتیه که شوله راد کردن گفتن ایدی هون تونه نه هون گریدای مرکز ونه به یک جار او تونه کردن نه موضوع بحث بو یعنی او میرن کردان
او زاروگین وان نوین وان میراث وا تا استانبول جانا سرگون دکرن جانا تلطیف دکرن Yani bina kevancı gelek. بله مثلا بدرخان بگ و زاروگی همی هاتنه او که استانبول مثلا بدرخان بگ میره کردان یه هری داوی هم میجن 1847 داوی بویا Yani em dikarin bêjin ew Kurdiya me îro ne sema mustebinge havê jî malbata bedirxaniya. از ایش بیشتر شو یعنی مگویا بس نه نگاتیفه تشتیم پوزیتیوی چه بونه مثلا بدرخان بخواد سرگون کردن او که گریته پشتی چند ساله هاتا وگری استانبول و پشت بیشتر با که چند سال به درجه ما هات شامل داره وفات کرد لی جبرکو مالباته که فرای از بنی حتی بیشتر بکی 500 سالو که بدرخان بک هبون یعنی بخوای یعنی اما وکی عشیر جی وکی بیشتر مالبات جی مالباته که فرای او زارو که بیم بون پاشا بون وظیفه‌دار بون نویسکار استانبول هد مالباته که تنیه جمیل پاشازاده ولی بون نه از منی او مالبات دن او میرک مثلا بجن بابانزاده نایم افندی یعنی میرکتیا بابانه بو مثلا ام بجن حاج قادر کوی استانبول بو گره کسیم دنیا Malbata koyu yani şey. استغفر ها بکن کوام دیویژن بدرخانی اساس تشکی باکی شیه بله وکم زن دماغ پشتی جمهوریت دا مزراندن ده 1924 دا او چه دیبه پرودتی دیبه یک بله نوسه بله پرودتی دیبه یک توحید تدریسات کنده بیش توحید یک بون یعنی او چه حتی او چاخی مکتب امبیجن یه گریدانی به عثمانی مکتب سوبیانی مینانی که امبیجن یا ایلکوکوله رشتیه مینانی که امبیجن ارتاکوله ایدادی مینا که üniversite را حاضری دیگه دبلیسه او هبون عالی کیجی سلطان محمود ورده حتی سلطان محمود مدرسه حمود تشتیده هبون تو ترندزان مدرسه تر تشتیده هبون لی سلطان محمود ورداتر مدرسه bu medrese dini tedrisat ali şekli Avrupa'yı bir şekli ha tevhid tedrisat bisti cumhuriyet hatta çekirin tevhid bu nevi ev en biz medrese dijoli rabun bu ev yani şekli Avrupa'yı yekteni işte balkı şeve kutago tulama muhas gutuna tamam bir kısırına hera işte balkı şeve tevhid tedrisat edi seridaki Vasıf Çınar. Vasıf Çınar ki nevi Bedirxan Paşa'ya. Alfabaya Kürdi bir harfi Latini avul küçükliği ev ki Celadet Bedirxan. Celadet Bedirxan ki ev nevi Bedirxan. Bedirxan Paşa'ya. Jibovi hem zamanı alfabaya Kürdi hem embizin tedrisata zamanı Türkiye her ciddi sabgiraniya malbata bedirxani hatçı. Jibo az evi balkişti benim kutratam qutker qusrina. Estağfurullah ama az beni zaru gelek bin ve deme her alıcı dertkevim yani. Ve deme her ci bicide ben emmezinde ben nefsam de zarok ben medgome çavkın ha herkese ki liciye ki malbatın mezinci bir yavayı dökürmüş tamamız. Bele az beni. Naha döve serdemede Ravşanbirên Kurdan عالمên Kurdan li İstanbul ev fırsateki gelekî baş çêbû ji bo Kurdan ji bo çanda Kurdî nihal dematir li paytextê axivî tiştekî diye dematir li Şirnex an Agiriyê axivî tiştekî diye derfetçî bele ez bene yani wê serdemê em bêjin di navenda paytextê de xeberdan belav dibe geç dibe çünkü wê derê matbaa heye nivîs heye weşangerî heye Ravşanbirî heye her tişt aslında wê derê de çêdibe qewime yani ji bo Kurdan ji ev jî fırsat bû nêrînên xwe ew Ravşanbirên Kurdan nêrînên xwe anî ziman kî hene wê serdemê makînînin yani Babanzade bigire Saîdê Nursi Xelîl Xeyalî Abdurrahîm Rahmî Hekarî Hacı Qadirê Koyî hemîn wê derê ne û dixwazin hin tişta bikin komele ava dikin rojnameya derê dixin bêjin rojî Kurd jîn ew xebatê wan hene û kitêbên Kurdî çap dikin mesela
Şefik Arvasi mesela figüreki gerekli Mamuste balkêşe. evna divêjin ev navan hemû ji aliyekê de jî wek alimin mamuste. Neyse gelekî jî navdengin yani wek alimin. Memuzin Hamze Hamza belki yani- Ramiz evana teze memuzin uçağı tebet. بله مموزی تی چاپ کردن مثلا 1914 anda شفیق اروasi دیوان ملای جزیری استانبول چاپ دکه امروز خلیل خیالی الف بایا کردی چاپ دکه و عبدالرحمن Alfabeyi dinliyse. الفابet Alfabeyi dinliyse. لدی ساجی و دم وکه حنفی بیچی گو او فکرین ضد هف وکه پان اسلامیزم و پان ترکیزم yani پان Osmanizm ev سه طرز سیاست دنابرا وان دجی نخواشی هبون کی حزب دما یک عالی حزب به او عالی دی قصد به جبوی کردان جی هن او که نخواشی چبونه دوی سردمه دم مثلا هن کتاب هاتنه کم کرن هاتنه قدخه کرن مثلا بیجن هن فرهنگ هاتنه نویسین دوی سردمه ده هاتنه قدخه کرن مثلا دیساجی بگشتی و داره چالاکیه که باش چالاکیه که روشنبیری چالاکیه که چاندی چبیه دستانبول او فکر آزادی پشتی شورش فرانسی و بیجن او بویارن تنظیمات و اصلاحات و فلان برای عالم و روشنبیری کردان جی دایا بر آواکرنا سیستم اکی نوک و امجرات بجن جمهوریت Yani bunu divêjin li vir da ji bo cumhuriyet xêrek mezin heye alîmê Kurda me da divêjin ê ku evna nava Şirnaqê bû Bitlisê bû li vir da nava gunda ma bûn ji bo çapxane ji bo sebeb newsa mamoste ez wisa difikirim ev na hatin bajarê mezin da wek İstanbulê da işte hatin fikr û ramanê xwe nivîsîn newsa mamoste ev na derxistin ji bo me jî eva bû feydeyeke herî mezin mamoste. Yani ev ne be cumhuriyete ne be komare dest bekir peşa komare dest bekir bu ez ve xwazim bînim ziman ji xwe ji aliyê felsefî ve jî mirov çi nokteyên tarîxî dîrokî ji nokteyên berên mirov nikare qut bike yani di dîrokê de qutkirina pêvajoyan tune her tiş bi berê ve girêdaya hev re girêdaya ev bêjin komar bi tanzîmatê ve girêdaya tanzîmat bi اصلاحات و اصلاحات به مرکزی بونه و او شکلی و گرید هم گاو به گاو البته او گاو متینه آواکرنا جمهوریتی یعنی از خوازم ببینیم زمان د آواکرنا کمار ده مخالفت روشنبیری یا کردی تونه یعنی عالم کردان ام بیژن دیروکناسین کردان ادیبین کردان شاعرین هلبست وانین کردان پیشگیری دانه آواکرنا جمهوریتش خو ام بینن کنگره ارزورم یا سیواسل و وان درانده شیخ و مشایخین کردان نقشبندیین کردان یعنی دور رول عالم مدرسه کردان پیشگیری دانا مصطفی کمال آتاتورک و اف جمهوریت آوا کرنه اینجاش حالی چاندی و دما ام دنرخینن سردما عثمانیان حتی آوا کرنه جمهوریت و حتی چند سال جی پاجی آوا کرنه کماره اف چالاکین هنه پاشه هاتیه قد کرن اما تصرفان belki بسکرین li vir da gelek sağbın mamoste ez mamoste Hanifi alır rabı pırsım Nesim Hoca hani ciki geleki hoş yani li vir da dani Erzurum Kongresi ve li vir da go insanın işte alimin Kurdan pişkiridan Atatürk em cihatın veroji ez eva da xwazim bipirsim mamoste ji kerem axmera eva beje ev alimin Kurdan ji nava siyasete meda geleki hizmet kirin yani vazife hildan ez eva yani hazdikim bizambim vek Bediüzzaman Said Nursi'ra teklif hat ve kabul nekir ne usta dur resekini beli li da hani tümera dikari beji eku ev komarda hatta damezrandın ve gaveda ev insancı Kurd bu ne usta edibe ez ev ne merak dikim ez baver dikim geleki temaşavan meji berin Kurd hebun beli tevaji انجی چخاص ملتی گریدایی به عثمانی بون تبع حریت خواست. چاره سر حریتی جی دی جمهوریت داده دید. لی روشنبرین کرد. چخاص روشنبری کرد هنه جی سید عبدالقادر بگره جی روشنبری کما مستهیجه تفجی بحث کرن تفجی
daxwaziya wan çi ye? Hem Cumhuriyetê dixwazin lê girêdayî bi xilafetê ne. Geleki oldarın. Yani gelekî oldarin xilafet ji wan re zeb bi manetê. Girêdayî bi xilafetê ne. Xilafetî ji Abdülhamid girêdanê Abdülhamid bi Kurdara digotin bavê Kurda girêdanê wî daha baş bûn yani. Girêdanê Abdülhamid bi ew re Yani baştir. tekeliye em bêjin alimên Kurd û Abdülhamid baştir in dibêjin. Baştir bûn yani em bêjin al ew de kuçam hêca jî got ku mîrektî ji ortê rabû Sultan Mahmud Mudeddi. mîrektî rakir rola Naxşîtî daha zêde bû. Lê ji dewra ew de di dewra Abdülhamid de jî êdî em bêjin di Hamîdiyê de reîsê eşîreta ji rola wan çêbû. Bəli. Teva jî em bêjin çi giregirê Kurd çiqa sene, rewşenbîrê wan çiqa sene, teva Cumhuriyet dixwast. Lê mesela wana bi xilafetê re tune bû. Tiştekî balkî jî heye, mesela em bêjin di tekoşîna rizgariya Cumhuriyetê ya Türkiye duê dewrê de ew destekeke pir mezin didin. Müslümanên Hindu, Bəli. Müslümanên Pakistanî Bəli. alîkarîke pir mezin dikin. Ji bo çi dikin? Hatta perej dişinin mamusta. Peraj dişinin. Nasıl Ji bo alîkarî çi dikin? Hı hı. Ji bo xilafetê dikin. Tev ji bo xilafetê. Kurd jî ji bo xilafetê girêdana wana pir xurt e. Yani evna divêjin bira xilafet berdevam bike ne wisa? Tabii girêdayê bi xilafet ji wan re bi manetê yani. Bəli. Aja heta ku em werin li ser ew de em werin li ser ku Cumhuriyet ya çav hate da mezradin çawa bû. Ku em têne 1919 da ew çax êdî ya en mesela girîng ku Cumhuriyetê re ji me teva re jî mesela mîsaqê millî. Bəli. Mîsaqê millî çav çî bû? Mîsaqê millî rewşa mîsaqê millî çi bû? Ew peyman ji ku derket. Mîsaqê millî esas tiştekî balkêş e. Di mîsaqê millî de hem mebusanê Meclisê Mebusanê Osman ew İstanbulê hebûn hem jî heyeta temsîliye ku em dibêjin hem jî ew tê de hebûn. Yek Cumhuriyet da mezran ew jî tê de hebûn. Ev çawa çî bû? Ku di piştî Paris konferansî ku çê dibe Mustafa Kemal diçe ew da diçe Samsunê İzmir tê işgal kirin ji wir şunda tê Amasyayê. Bəli. Mesela Amasya'yı mesela ev jî yani pir mühime Amasya Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi navanda yekmeh yani. Ji Amasya'yı mehek şunda Haziran'da doğrudan davya Temmuz'da da Çin'e Erzurum'u juvur heyeta temsiliyeti çekirin. Ev heyeta temsiliye mina ku em bêjin ew be yani idi rola wana mina ew be minani ku serok wezîrtî be yani tevcî mina wezaretê be yani Evet. rola wan pir e ku ev ew jî ku derdkeve ku qerar ji Kongra Sivasê ku derdkeve hikûmeta İstanbulê ew dide qerarê hilbijartinê dide. Hilbijartin çê dibe lê divê hilbijartinê de jî piranî jî ji müdafaa hukuk em bêjin ew ekîba Mustafa Kemal û Rauf Orbay Fevzi Çakmak Fazıl Karabekir. Cebesoy Fethi Okyar ev ekîba hane evana tev em bêjin mebûsê tezek kibin evana jî vê xerat Cemiyet têdan ekmeği koymamız. evana têdan mesela tiştekî balkîşî heye di Kongra Erzurumê de heyetê temsiliyetê çêkirin
از باور دکم 62 تمثیلچی هنه دنوا خود ده حوادخانه هیئت تمثیلیه دسری وانا ده مصطفی کمال هیه یک جوانجی مسابقه خود کیه مسابقه خود کی جموشیه باشی مثلا ام بیشتر اوا آزادی دچه سوری لبنان لورج وفات که یعنی توی دا ام بیشتر اوی وانی هیه والی وانی بری هیدر بک هیه اوجده دانه که هالبجارتنا یا ششانه حتی که وره هالبجارتنا في مرحلة يا 1900 چند دانه مایس حزران دوان مرحله دیا حتی کوره في هالبجارتني اواد به دوره عثمانیه دا بیشوی دا 6 حب هالبجارتن 5 حب هالبجارتن هاتنه چی کرنی سسی دو وقت همه بگرد اوی دانه اتحاد ترکی دانه دو دو وقت سلطان عبدالحمید تن اوا یا داویه یا داوی اوا هم تیدا او هيا هم مدافع حقوق تیدا هيا همش حکومت عثمانی تیدا هيا اوانا او جوینی دکن استانبول کو جوینی دکن بله ماموس دوی دا سروکاتی او هيئت تمثیلی دا که اکیبا مصطفی کمال کشاندنه دیدار رؤوف اوربای رؤوف اوربای انسانی که زاف متعوا یعنی دیاوی دیساجی جبدرخانیه جه اصل خوشی چرکزه ادویم آوازه یعنی او وزیری سیمینه یعنی پشتی مصطفی کمال پشتی فرزی چاکماک وزارتی او کیه یعنی başbakanlığı uçağı او کیه جبوی ام بیشتر د چه خاص پیمان هنه د تواداجی هیه او چاخی کجواتا اوی چی دبه یا استانبولی میثاق ملی 8 ماده انقره hazır kırın کدشین نورا لسر خبات دکن او مبوس عثمانلی توایی دین سر 6 ماده یا بله ماموس امیلی وردا ازبیج خلاص کن براکیم نمینه دین سر 6 ماده سر 6 ماده یا سروکات یوانجی دیسا اوی دکشینه راو فوربای دکشینه بله دوان 6 ماده da ya mesela her giring referans edin yani اوی Mondros müterakası referans kabul dikin o dibijin hududi devlet teze 2 derbe hududi 2 derbe او جهی که گلی مسلمان تیدا دجین پکی او جهی که گلی مسلمان تیدا دجین که داره براستی او هرما که ترک و کرد تیدا دجین اوه جبر که گلی مسلمان zaten ام دزانن د بالکان دا تر دولت خود دا مزارنده نه اوچونه دولت عربان مصر چویه و حجاز چویه zaten İngiliz keti Irak Fransa Suriye'de ya ki dimine geli Kürt Türk dimine yani le bir şartı çandu kültürü hebu kabul kırın avidi beje mesela avida ya ماموس اوا گلکی مهم اجی اجمیج دخازن اوا برفره هیچ باخون ازنا خده اجبر کو وقت مکه ما دویم بسابله زبزمر devlet ماموس tezli misak izin دادم منی میثاق ملی از اینا که بپرسم لی ادیبه از دخوازم چند پیام بخوینم پاشی جمیل و تری که تماشا کن گلک پیامی وش مرهاتنه هلبت ایرو 29 جوت مه روزا 100 سالیا کو آوابونا کومارا ترکیه امجی و جشن الاستودیو خب کلیجانه که مزن پیروز کن و گلک پیام شاندنه گوتی جشن 100 سال پیروز به ادیبه جبو همو میوانیته و جبو همو ترکیه مالاتا آوانا و خوشی بنویسین هلبت یا محمیام پیروز به ایرو جشنامه هلبت ام بیجن جرحای جمره ممت تونجل شاندیه سرسرا سرچاوا که کوروشات باش و هم باشترین جشنامه همیا پیروز به هلبت اسلاو گلی فلسطین رجی شاندیه هر چقاس خمگینی آوان راست مخابن لسرمه لی ایرو 100 سال
Türkiye jî em dixwazin hinekî wan nezî hev pêk bînin yani newê nakin bihêlin newê nakin bihêlin helbet dilê me û dayê me buwarine dome bernameya xwe jî li ser wan çêkir peyamê ku we bûya wan ji mir şandine zanibin ku dilê me li ser gelê Filistînê jî li îro sed sala Türkiye helbet em ê behsa vê rojê bikin çawa hên berê bav û kalê me bi wan derfetên kêm ku heyan ham di dersan de jî dibînin dibêjin xwarina wan tune bûn ev welatgehan dine vê rojê û îro bi rehetî em her tiştî li ber deste me tew em qîma xwe jî bi gelek tiştan nayînin em divê welatê xweş te çawa dijîn em ê behsa wan bikin silavê we hemiyan ser çava ji Almanyayê Aras Bekşandiye sed sala Tirkiye ji bo me hemiyan pîroz bê ê gelo çi guherî di jiyana me de me gotiya çawa bav û kalê me bi wan şert û mercê zehmet Atatürk ev bajar ev welat yek bi yek xelas kiriye û gihandiye îro em binêrin di jiyana me rojane de çi guherî çi rehetî hatine ji me re kerem bikin faşêm li bir. عمري من حبتي وشهر صغير من الدوري وقت الدوري إيرو خوش نادية ما بري بقاجو تكر أما شهر ما بينج ما هو ما جو تكر تروا بك تا ما جو تكر حياك الرواش خوري حتى عداري طوب داويد بي طوبة ما بازدا دولم نا داويد جمارة باتا يعني 500 كيلو جنم نداوت نو سال هم تخبت 500 كيلو جنم نداوت إيرو الموتور خامتين دبي دري خو جو درو كده جو تاخد قدين درو كده بشرا خود تين دقدين جنم تين مال الدنيا خودي جنم ما إيرو دورة إيرو پر خوشه فقيري بري پر بو يعني ما دبارا بيباس كي كتا دستي ما بخوره و بيباس ما تقول قي الدنيا كي دونه الدورة مدد زاروكيا مدد كم نخوش دي كتن دقود تا سال وقت بنك دستي ما جريت دما سال كي اوسا نخوش دمو ند برخستي خسته تنبو ريت تنبو تورا تنبو جاي كي پر نخوش كستا گنديا غازي هفتكر گنديا غازي هفتو دكير تاني لدارات كن دقود دار دحب دار دام بنيون دو شكي كلاب كي كلاب هبون كلاب دام بنيون دام سربان كلاب الملي خود كيرن دبرن دتشون ام بيجن وتاكواز جيش من اللقاء حوري لوي دري عربات هاتي مدير عربي سرفكري بو و اوتوبيزيك دات دبرن تشون وي دري دكيرن عربات دبرن مبخو بابي خبر غازي گنديا اقرباي هاتن ويل دارا كيرن دي غازا تشبيدا مبل او قاس نابك برف دبلي كي برف غازا تشبي هبو بلكي 20 حب زياده گندي اقربا بيرانه دانا سر مليخ دانا سر مليخ ميبر چو خسته دياربكر امكاني ساتنو ايرو ام مالينه تليفون دكن امبالاس تي مدبت چه دياربكر هليكوبتر تي مدبت دياربكر دكتور تي مال مدل مد النيره بس سي جارا انجو بوم مش قلبي خور حسمه سي جارا انجو بوم اچوم دولت خودي پیغمبر جوان راضي بت تم پرکی تشکی منستان تسخمتی کی تنبی زمانی کی بتی بیرام مواند بر خسته تیدا را کتنا رو که در سیر هرگه پرج ماتستاندن
تونه وقا پره بدن يتنه بكم بدن مجي بالدزي نخوشي خد الربان شخصتي من نخوشي خد الربان يرو تي ملامت تداوية متكه يرو علاج ما بي پرد دم يعني الدولة الحمد لله çok şükür جوي اوت تسخمتيك ما تنينه ري بول شي بونه تجي كي ري اللي شي نبو من تنينه بول ري شي بونه اصفاد بونه آب هاتنه مثلا بري آب تنبو كانيا گنده ما بدور ودي تشوش بيرك شبكة حية بري البر كانيا بدور يدن وفقيري وصابو البري وصابو إيرو هركز مالا خدا تدري چشم خفت که آب خفته قرآن قولایی بیه ایرو دولت تیز دارو که مش مالا مدبه شمالا مدبه چه لیسی دبه ارتاو قلی نان ده دوان به عربا به فلان به هر امکانی وند که ایوه چاقی تنه وشتادم والله دارو که من به زیتون له پاید کرد يعني تنه بكم بخور ایرو نان ده دوان وان دبه نان وان دوان حق عربا وان دوان حق ریه وان دوان قازانس که انیوشته قازانس دکن حقی اوی دوان حقی برسه وان دوان یعنی او سیاب زارو که می قازانس که انیوشته بس کو دانوان ازیش او درکتم یعنی برسه خستانه خوی کنه حالا نیست نبی مرد کر یک میری برحمت کرا مرد کی جمعت گو چما با زارو که هنم مرد که تقولش فقیریه تشتنه بکو بخواه خو زاروکی خوی کرد میر دکر اوی ظلامی وان زاروکی هاجی خوی دکر وی پیرک هاجی خوی دکر ایرو معاش دوان کس میر نوکه شخورا زاروکی خوشی خوی دکر سه زاروکی خود مینه خود دولت راضی ببشته کرمانجی من نکام کرمانجی خبر بد من یکیب کرمانجی خبر بده جریمت کرد ما خبر دارم نیه کرمانجی خبر دارم ایرو çok şükür امی کرمانجی خبر دادم تلویزیون خود گوداری دکن کلام ما ازم کیفا مجرد آتی از لی گوداری دکن روی جمار تسیا حیا کد قده یعنی جانا خوش ایرو جانا ما پر خوشه بری بیکیسی بود ست سالیا کمارا ترکیه جارکدی پیروز بیان بیجین چامل شاهدین ست سالا ترکیه ست سالیا آواکرنا کمارا ترکیه گهداری کرد جوان روزا هم چاوهات نوان روزا یک بیک باس کرن چاو گوت مبر زیتون هف پاریت کرن گوت نوسا ام دبیجین روزا شرد چاو خوارنا دیو باوی ما قالو پیره متونه بو ایرو جیانه که خوش لبرمه به تایبتی ده سالین داوی ده معامله دینرین براستیل ترکیه ادیتشتن گلکی خوش و ام بیجین کو آزادیه که ادیم هیستکن نوسا می بحثا وی که بکن پکی ده و شانگریه در روش چاوابو ش عالیه کردان و روش چاوابو ام وی ناجی به ماموسته ما akademisyen Nesim Doğru از بردوام بکم ماموسته اجبو که از دیروک شاش نکم از نشی خوب نرم استفاده چند پرساج بپرسم یعنی هم عالیه و شانگریه و هم هاتن هیاما کماری و بحث کرد چاوی دم بریا ام بیشن کماری پیکاتیه ده هیاما کو کمار آوا بو پیواشوی که چاوا بو وک میناک حیا سال 1913 روزی کرد درکتیه مثلا پاشا هدیه قدخه کرن هتاوی کرد درکتیه ده هجمار درخصنه او جهاتیه قدخه کرن ام بیشن کوارا جینت سال 1918 لیسه درکتیه هاتیه قدخه کرن و حیا بویرنگی گلک میناکنه حیا امتن وان سالین داوی حیا 2010 چوال مردینل زاننگه
مکتب بون چاوا وزارت دی پرتوکن کردی وشاندن ایرو ام دقناله که دولت ده چاوا به زمان کردی باوای کی راحت لسروی مسئله دسکنن افهمه هلبت پیواژو که دو درجه لیش برکو بچه کی وقتی ما هندکه امی بحث وام بکن حتاش دسته موری و نوینا چاوا بنرخنن ایرو مکتب درس کردی تدای دمام ندنیرن حتی وان بریا 20 سالین داویان بیشن چاوا هات قدخه کرن چه گوهری چه پیکات بله از بنی نها دامزراندنا کماره ده فراکسیونا هری بهز و حزب اتحاد و ترقی بو حزب اتحاد و ترقی جی شعالی فکری و نزدیکی ام بیجن روجاوا نها ما گوته کمار فلسفه کماری چی بو فلسفه کمار هم لسر همولاتیه که همکوف همولاتیه که وكوي اف بيفا وكوي جالك مهمه جا او هن قادرين في حزبه دما بور اقتدار اف وكوي بشكل غلط فهم كرن غلط شي براتيزا كرن مثلا لهمبر حقوقي وكوي هيا نما لهمبر قانون ام وكافن ليش آلیه ام بجن طبيعتي واش آلیه باوري واش آلیه چانده واش آلیه ام بجن نتوي و ام جدانه يعني جداهي هنا ليه او قادرين او که به حزب خواست کو وکوی جهر آنی و پیدا بکه چه بکه مثلا بجن یک زمانی یک نتوه يعني لگوری و او که و برنامه هر کس لازمه ترک به هر کس لازمه ترکی باقی به حتی اف امروز پلیتیکا دوام کردن وطنداش ترکچه قلوش مثلا yani tamam ne dinerin mesela digirtigehin ya mamakede cemdikar bejin ya Diyarbakır'ı Türkiye biştağla geleki biştağla ne samam bale aynı muhabın yani bir rengi hebun ev politikayın hebun sedem ku çandu edebiyatu ambejin hizra kurdi çu derveyi walat ev tişeki geleki balkeş mesela çu Mısır ve dere vakit go zarugen Bedirxan ve dere rojname dere kıstın ام بجن چون اروپا هناك چون عراق مثلا بغداد وان درانده حريته كي قسمي هبو لي تركيا ده او بروبلم او كي شاليه ام بجن اقتداري و شاليه ام بجن چانده و او بروبلم چيبون اف بروبلم ام نكام كمان نبدأ ده اما از وقت ميناك كي بجن مثلا ام بجن دولت سوفيت سوسياليست ده مثلا در رادیو اریوان ده و شانگاریا کردی ده مثلا قدخه کردن تو نبو لو ما ام بجن و ده ادبیاتک پیدا بو بله هیجی ام سروی ادبیات ده ام بدی گرین ام دبیس ده رادیو اریوان ده افستران هات گفتن هم دیگه ام لگوری ام گوهی خواب دنی ام بجن کتاب رمان کردی هاتن نویسن ام بجن عربی شمو و سردمه ده کرد حتی جلیل هاکذا دوی سردمه ده حتی جگرخوین باید بن باندورا او که لنین ده مثلا لما خابن ترکیه ده او پروبلم دوام کر وکدن مثلا مصر دی ساجی آزادی که قسمی هیا لی ترکیه تده لی عراق بغداد مثلا حتی رادیو بغداد مثلا بجه هفته جاره که دو جاره ام بجن عایشه شان در کرد محمد عارف جزیری در کرد سر رادیو بغداد مثلا سر رادیو اریوانه لی ترکیه قد خم اف بیواجو حتی سال داوین حتی ام بجن سروک کمار ایرو و سردمین بود سروک وزیر پشتی و پیواجویه که نو دست بکر روشاد کمار حتی گواریم yani em tutarım bejin چند خال هنه گرک خال هنه ام بجن ناوین گندان حتی اعاده کرن یک مثلا تشکی مهم بود مثلا ام اصل خوش بجرمانه نه بجرمان گندکی کرجوسیه معناه به جرم یعنی به vergi چما گند سیدا بو دولت عثمانیان هم بجن vergi جوانا دستاندن نه چون عسکریه فرا او امتیاز او چه بو به جرمان بو کی پیوکی کرمانجی یعنی پیشتی دمه کی اف ناف هاتن قدخه کرن ناو کرمانجا قدخه کرن ناو وکرن vergili مثلا ناوی ویرگیلی بود سرده با او که در سرک وزیر در مجلس اف چالاکی داده دست بکرن ناوی دیسا کرن به جرمان مثلا حتی گوهرد مثلا زانگه ها
خالك گرنگ جلك بو. جرينجا من بالكي دسروان بسكنن مثلا وشانگريه مدیای ام بجن آواکرنا ترته کردی بخواجی شورش که جلك مزنه راسته نوعم ایرو لسر و اکرانه سر اکرانه دولته قنالات دولته ام کردی داخلن ام کردی صحبت بحث دکن ادبیات خود ام دکن، بحثا دیروک چند دکن خود بحثا دکن. فلسفه دکن نه زمانی دی هم زمانی درکتن یعنی بله نه زمان تنه ویجا خاله که گله که گرینگ لسر و شانگریا کو وان سالن داویده چیبویا ادخوازم لسر وی بچکه ولی چند دقیقه نه جبوی وی از سرپیهاته که خواه بینم زمان سالا 2011 اندام من لسر ملای جزیری دشغولیم و دمه اف وشان هر بردست زفت نبو بله و دمه آرشیوا برلینه نه هات بروجه و آرشیوا الکساندر جبا هی در نکت به هوله از چون اکسفورده ملی نری کو و در ده کتابخانه که گله کی مازنال بود لاین لایبرری جرد بجنه الو در لسر هن مجرا خبتیم از کتم آرشیوا او قتالوقین او کده اکسفورد ده مدیر کو دیوان ملای جزیری یا کور 1904 لبرلین هاتی چاپ کرن جه آلیه مارتین هارتمن و مدید و داره هیا یعنی هاتیه پاراستن و قصد yani hatiye parastın çapa avule yani az cehda çum ev ki ve merkezi mugum atxazım ve kitabı binim. کلتونک مرا چت بنو ساده مام تشتي وصل Hele canak acayip yani. نسا Mugu az duxazım ve bibinem. Ketin sistemi de gu ev kitabı ha adbeş belki ya Almanya bu ya Hollanda bu. Gul vedere le em xazış em karın ştara bixazın. Yever vedere teşxora beğenmenin. از گره که خوش بوم پیش 15 سال کتاب ما 15 روز دی از چون مگو کبدر مگو امن کار مدن اتا اف کتابه که او که بجن نادرات یعنی کتابه که به قیمته بحثا کتاب دویژن گله کی برهمن به قیمت شی و هانی آن از اشخاص اینم سر و مثلا از اینم سر و گله مثلا evnaji نشان بدن از جهد من جو نشان خواهز بارم ما مستوی وری سروی پیواجه عینی ولی. شاو دولت ایدی بدست خواه نفسا صحت پرتوکن خوش کردی چاپ کرنه اون آلیکاری هم دکین گره سپاسیا و وجا واسه وجی علی کاری ندکن Tamam. Dizane ma mustama goxtam maj aliye ki ve Pınar Hanım ucu aliye ki ve zemin ve گلک bıçaki سپاس دکم یعنی از کتن لیوا هلجانه وقتا که چکرینی از من مصادبه که از بیجم yani. hani az parlamenter yani Tamam. Evci Ali Kariyamet kim çap Tamam. Hun هم صابوتا دیگر بتصاده بکن. از کتم نف هلجانه که دیج مرا آنین از لسر شغلی مال حاصل کرام ندان من کتاب لیگوتن لیل ویدره به حتی تدسر بشغلی. چما مثلا گو ام پای کتاب خواه گریان لأکسفورد لبریتانیا لبرلینه. زانی ایرو ملای جزیری احمد خانی مموزی فقیه تیران حتی وگریا ولات خواه. چوا وگریا ایدی به حمایت سروکوماریه زنی حمایت سروکوماریه وزارت چانده کلاسیکین کردی و شانت ایرو اوه هنها دست مدن از نشانه بدم چوا چه کرد؟ لسر ناو سروکوماریه برس سر شورمند سروکومار گلشن اورهان خانم و وزارت چانده چالاکیه که داد دست بگیرن و دناو وی کاری دا اکادمیسیان هنه لیکولینر هنه حول غیره که گلک مزرعه کلاسیک کردی به چاپه که نمونه به چاپه که انتیکه هاتره چاپ کرد مثلا از خوازم واره چند نمونه هن شعار نشان اف قامرا کی داره نزانم یه مهمی باور که اونا نشان بدن اونو مثلا سابقن دیوان فقیه تهرانه و که دو جلد هاتیه چاپ کردن هم عرب تیپ عربی هم لاتینی هم ورگر اف یک فقیه تهران گله که مهمش باید ادبیات کرد البته اف یک اوا هنه دیوان ملای جزیره بین چاپه که گله که انتیکم بیشن ولی هم عالیه که کردیاوه هم جی عالیه که ترکیاوه هاتیه ترجمه کردن هاتیه چاپ کردن yani demam ne dinerin mamosta navero kavajı terutujiye mesela gelek rahne ve zemi hatin kirin belki veri birava dugotin ya gelo kurdiye ke çavanı visandına kurdiya va ternake le kurdiya van jı pir başı pir zelal nevisandına yani demam hadi ben ne hanım af şuraşı ki gelek yani mazına yetişteke gelek kirin yani am لپای ولات دور ام دکتن ها ام لولات خو ولات فقیه تیران ولات ملای em جزیره dikarin de pirtukhane اف xwe مولودا نبیه مولودا گرمانجی هم بیجن
Melaybatê. Melaybateyî ev nivîskarê vê ye. Lê binêrin evê hejî nû derketine. Ev jî tiştekî mühim e. Ev mesela dîwan û mewlûda Melaliye Baqistanî ye. Ev jî kitabekî gelekî giring ji bo edebiyata Kurdî. Eva henê Şeyx Abdurrahman Aqtebî ku em jî bêjin Ruhî mexlesavî Ruhî li gundê Aqtebê şairekî gelekî hêja gelekî bi hêz e yanî şerê wî gelekî min rawd û neîma wî jî heye. 194 şîreyi bu nasıl? Bele ev dîwana wî ye dîwana Ruhî. Bele ez bin. Eva henê Şeyx Beşîrê Haşimî hakeza dîwanekî gelekî giring ji bo edebiyata Kurdî. Eva henê pertûbekî hekariye ev hem tercüma wê hatiye kirin hem jî Kurdiya wê bi hev re hatiye çapkirin. Ev jî şer dest pêkirin. Yani hinek jî behsa bikin kesek merak pertûbekî hekarî yani dîwanekî kamil nivîsiye dîwana herî belkî nêzîkî dîwana Melayê Cizîrî aliyê Naverokê ve Mamoste mîrektiyan jî heye ne? Mîre jî. Ev jî pertûbek e. Ev Nehcül Enam yani ya Melexelî Sêrtiye ev jî wekî helbest têde eqîdenameya fiqhe Nehcül Enama Melexelî Sêrtî ku berhemên wî Kurdî jî hene gelekî mühim. Ez xiraz dikim du berhemê min man Berhemên Türkiye'ye mamoste Musa Bey. Ama ji kerem axu ev nah li vir de dayne ev nah ji îro ji bo Nana bila biqedîne bila her duyan biqedîne nîv conemîne. ev nah wek gencîne bele ya mij camelekî deykiriyane min bihêle ya. Edî me dest li ser danî mamoste wele ne zanim. mamoste ev nah îdî hatin vê derê. İca ev jî ya Şeyx Şemseddînê Exlatiye qutbekî gelekî tasawufî aliyê tasawufê ve naveroka vê dîwanê jî gelekî mühim û eva henê jî weke dawî ya destana Seyfulmulûk û Bedî'ul Cemal ev jî destanekî Kurdî ye weke helbestê hatiye nivîsin û hem Kurdiya wê jî hem jî Tirkiya wê jî. Kî dixwaze nemsa edibe ev nah Ji wezarete jî dikarin peyda bikin. Bele ser ew ke malpera wezarete. Musa bu kurtasî bêjin bi desturate ez bi dawî bikim. Yani weşangeriya Kurdî demam lê dinêrin ji pêvajoya komarê îro birhetî di qenalê de di wezaretan de li her cî demaz diçû mêrdîn wala li her cî Kurdî navî her cî dinivîsî pirsgirêk tuneye em bêjin bila Pınar xanim jî niha ber mêvan me dîre berdewam kirin. An hemamoste demamekê maya hin ji ber vê yekê gelekî pirs hene yani ev şuna ses açı ev pirsa ve bipirsin ne xelas nabe. Dibe dîsan xelas nabe lê mamoste ez Davîda dixwazim eva bipirsim. Giringiya eşîr ya berê de jî di nav sed salê de dipirsim ya îro jî ji kerema xwe gavek hebû ji bo eşîrê de gelekî hatin tirsin. Nemsa gelek kesan jî tirsiyan. Ji ber vê yekê mamoste giringiya eşîr çi ji kerema xwe eva me re bêje. Giringiya eşîret di navgelê Kurd de wekî em dizanin di devra Osmaniyê de eşîret girêdayê bi mîra bûn. Mîrektik çend hev eşîret girêdayê wî bûn. Dema ku mîrektî ji holê rabû paşê devra Hemîdiyê de serokê eşîreta bûn di nav Hemîdiyê de bûn. Di piştî wî de jî rola eşîreta ku em dibînin em ku bi dina xwe didinê de bingeha Cumhuriyetê ya Komariyê di meclisa yekemîn de hatiye çêkirin. Komarî yelankirin jî di meclisa duyemîn de hatiye çêkirin. Çak mihêca jî got Mîsaqê millî di kanûna bingehî 22 de tecellî kiriye. Esas kanûna bingehî ya 22 pir giring e. Tam rihê Cumhuriyetê ye, rihê damezerandina dewletê ye. Di vê meclisa yekemîn de ku em dina xwe didinê de ew çax ku idî ew xelas dibe ku İstanbul tê îşgal kirin di pişta idî rola hikûmeta Osmanlî ku namîne
هلبجارتن چه دبه جی چقاس لیوا هنه جی حری کی 5 حرف گازی دکن کوار مجلس یکمین ده کتن مجلس یکمین هلبجارتن چه دبه دنوا وانا ده جی سروک عشیرتا 30 حرف هنه 30 حرف سروک عشیرتا هنه اوقات شيء او هنا بله مامۆستا ئەستکارم وسام بێژن عالم هنا يعني مامۆستا یعنی عشیر çawa mamostema dest pêke de got ya mîrektiyên Kurda giring bûn işte komarê de heta ew pêvajo hat êku hatin tunekirin êku rêl berwa hat girtin êku destek dane em bêjin komarê îro jîm hatin komar ava bûne wisa ev sed sala em li vê derê ne gelek guherînên hêja pêk hatin çawa komar wek em bêjin tiştekî wek dîrokî ya em ê bahsa wan dîrokiyên ku di sed salê de vê qewmîn wan tiştên giring em bahs bikin bi destûra wek اجبر كده ماما كنا ازبار من ايرو معفو بكن شو ايرو ججنا دي ججنا دي جغيت تشينا بي ام هناك بحث پروردي بك نمشي ماموستا اديبه لبردا مفتاره وجي اغريدا وكيلتي كر جبر وكي ون عالي سياست شي gelek irindizan hem عالي سياسي hem عالي ابوري turizmi çandejي يعني قلنا خو بقدم امبر خو بدم پروردي anha yani dina biz salada gelek tişt نوسا gelek قومي ازوار مسار جبوي ام بيج تمثيليات عشيرتي مجلس يكمي دا برا دبيشتي قانون بنجهي بيش شرطي çekirini روشتي غراندن gelek بيري فرقي درت كفن دمك ام دي عالي داجي دنا خدني دا يعني ما مجلس عواكر أزيب كمان عبرده ججنا ولا ما مستقصرنا مزن وناغيدن سرتاوا أزيب برخو بدم نسيم خواجه ما مست ملزانن قها مردينه çawa berem bejin 4 sal u dedi bejin yüksek lisans habilin perverde ya kurdi tüne bu muhabin şu meni kar bum mali xo bax ben beriya 20 sal az dibejim de biramın dema leşker dağıtın malama ev qasetin kurdi dayka ma de şartın îro ez çum zanin قها merdîne min lisans habilin da kurdi xwand vay un mamostetiya zamanı kurdi wakirim bejin wa gelek derstan demam ten ser zanin قها binirin îro bir hati de we pirtukçeya ku ÖSYM de weşine em we beşe dibinin Kürt dili ve edebiyatını usama basta ev yek çawa qawmî ev ji bo Kurdan jî ji bo Türkiye bixwe jî ne ji bo Kurdatên ji bo Türkan jî em dikarin bêjin yani gelên Türkiye zû sabinav bikim wek gaveke gelek giring e hûn ê vê çawa binirxîne ya rastî gelekî mühim e ji ber ku Kurdî heta demekê ew astengî û qedexekirin li ser Kurdî hebû Kurdî di Türkiye'de ya rastî zayıf bû yani em bêjin edebiyatekî modern wele bi hêz ew çênebû yani ew firset çênebû weke Sovyetê em bêjin rewşa İran Kurdê Îranê jî mesela li gorî Kurdên Türkiye em bêjin çêtir bû wê derê jî mesela edî bû ewkên navdarên mezin perwerde bûn Iraq jî hakeza Sûrî jî hakeza heta li Ewropa edebiyatekî nû ew bû derket holê مخابن ترکیه و در ده بچکی او شادیه ابج ادبیات و بچکی پاجمان لی وان 20 سالن داویده اف گاون هنه همی ده ساحه خود گرنگن نها مثلا وکرنا ترته کردی مثلا اوجی وک شورا چکی هم کانم بنرخینن 2000 نهانده نه مثلا سال 2000 نهانده تستی دست بکر ماموستا 2010 جی نهانده جی ببره خوشان عول هات گره yani Kürt hasret تقول ده ما قصت و باند خاطر قسم بن عقیده Kürt hasret دناف hasreta dengeki kurmanji dengeki Kürdi be ایرو 24 ساعت تو کنگ بخوازید پی قمانده خود کی کرته کردی تماشا دی زاننگه جی زاننگه نه اف تشتکی گلکی مهمه جبرکو کردی زمانه کی نه تنه ادبی و شعر و هلبسته چیروکا تنه کردی لازمه به زمان زانسته جی جبر وی زاننگه گلکی مهمه ایرو ام اردنگاری جغرافیای سایکولوژی فلسفه ماتماتیک فیزیک به کردی او نکن نین روجوه و دمه کردی به زمانه که ام بیج فولکلوریک
بله. يعني یه موسیقی گلری دمی. یه موسیقی به کردی گلکی خوشه کیف خلق جلته اما زمان موسیقی نخیر نه تنه هر دنگ ز- بیجی نه سماموستا چا نه تنه به دنگ بیجی نه به هر دنه چی تده. کارم ماما عالم ما عالی. کردان را بینه و که ابوالعز الجزری مثلا اتوماتیک چکرنه لسر مکانیک کتاب نویسینه و امجا عالم ما ابو وفا الکردی گرکی وجا ایرو دیاربکر موشه بیگوله وانه مردینه بشن کردی هنه چه انستیتوی بن چه جی ام بجم بشن زمان بن يعني و بشن لیسانسی هنه و که تگوتی یا لیسانس بلند لی لیسانس گلکی مهمش برکو جبوی ماموستتیا کردی نه پرورده بمن نه ده دبستان مده درسم بجارته هنه به کردی یعنی زاروک آن ابوین اگر بخوازن درس کردی دبجرن yani az anekdotu لی çi دوی beje از بازم آره اجبیر نکم کرم ببرینه yani ne tene em de bejim Kurdiya zaravayê wê jî min ê bigota Ha, bele. zazakî dimilkê û kurmancî her dukan jî yani devlet negotiye tene li gor vê Rast. çewirçeveyê herin bi her awayî او جی دولمندیه کی ev jî dewlemendiyeke e نه مثلا ایرو نزدیکی 1000 مزون من بشه کردی انا rast e یعنی لما خابن هر سردمه که ام بجن 10 15 20 کستنه تعیین کردن ام به درجه بین زمان باشه ایرو 1000 مزون مهنه یعنی از ولی هیوی دکیم کو وزارت ما یا نو انشالله و مثلا بین برچاو ما مستعر میکن ما مزون کردن از بشن کردی و وقتی ما مستعر تعیین کردن ارتشته که مهمه نگله که هجماره که هندی yani 1000 şairi Kürdi de Goksuri'nin ya şairi Kürdi de Ali şairi edebiyata Kürdi dinnav edebiyata şarkı da tu kemasitine بله zidayhe kemasitine li van sali embejin hatta vere seri 2000 بله Ali romani va Ali nesiri va بله kemasik çibi bu بله yani jiber kadahetiya peştemek بله. bu embej minani Arabi Şamo Mehmet Uzun Paşin vana بله. visi bu li zamanı perveti bir şekli embejin modern evi tezek tuçad beji dizanınge hemeda dest bekir ez evi pir gindi bi tam bi vî avayî da mamoste ji kerema xwe û her dikşî mamoste ne eva gelekirin dizan ez bi avayî da mamoste TRT Kurdî koordinatörê TRT Kurdî müdürê giştî müdürê nûçeyan ev naxebatkarên TRT Kurdî hemû pîroz dikin newsa edibe بله Belê rast بله e بله ev najî mamoste ez jî aliyê xwe da dibêjin pirozkin Ya te jî pîroz dikin. Ya te jî pîroz dikin. parlamenter bu çeki lê mamoste kedame jî yani kedaweş xwe nayê got Kedaweş. Ji bo çi mamoste îro TRT Kurdî zimanê Kurdî wek akademîk standardîze kir. Newsa Ama mamoste mesela yani TRT gelekî Kurdî jî gelê. mesele farklı TRT Kurdî jî dibistana ke ya rastî Ez jî teze dest pê ev der jî dibistana ke mesela em bêjin hin kovar hene hin rojname hene dibe bengeha tiştên gelekî mezin TRT Kurdî jî vê wazîfê dibîne îro belge filmin kartûn zarokara em bêjin filmên din û bernameyên çandî şahî û musîqî hemî bi Kurdî ev yani dewlemendekî gelekî berfira yani meriv bêje bê dawî nayê xelas kirin lê mamoste hûn wekîl bûn newsa hûn wekîltî kirin anha jî ev daviya 20 salê da mamoste weke 80 sal zêdetir hizmet hatte kirin. hizmet hatım kirin Newsa mamoste rê hatte çêkirin her tişt hatte çêkirin yani hûn jî aliyê vekîltiyê da bêjin em jî bizan yani bir de jî em Serokomar Erdoğan ra spas dikin newsa mamoste. Diroka Cumhuriyeti de sehab nokta mühim hene. Belê. Ali temsiliyeti var, Ali demokrasi var. Yek meclisa yekemin که چقدر معبوس او چخنه چقدر پارلمانتوی دا temsiliyet وانا دناف گل دا چه هبه آقا هبه دور ده هیه شیخ هبه دور ده هیه چه هبه دی پارلمانتوی ده هیه یا نقطه دویمین سه نقطه دویجیم نقطه دویمین هلبجارتنا 1905 دا یا دموکرات پارتی اول اوجی temsiliyete که اصحایه مثلا بیجندوی temsiliyete مینانی آگیری تو دنا خودی حتی او چاخا گلک پارلمانتری او چاخ ناویان بله نزانن لیدوی ده تو دنا خودی خالص بکتی رئیس عشیرکیه
بله Kasım Küfreviti Şeyhe. Celal Yardımcı'ydı. Eva tübeci. لی ماموسته شونا ایرو دا دویجیم Jixin eva ya dünyaya. بله Ya siyasi diseri ve 20 sal avul liser iktidar AK Parti'ye. بله ماموسته Evci temsiliyet avanajı disa dinav gelda çehebu. Dinav gelda çehebu. Ev temsiliyet de parlamentoda çehebu. Yani em ایرو بتنی مافین جنان جی بیجن زاروکان بیجن نفسا یا نخوشان بیجن نخوشخانه ام بیجن ری بیجن yani کیجان بیجن ها بیجن دیسا خلاص نه Evan nokta hani hem ali temsiliyeti var. Disali avul da despikir. Hem de ali kuçava mamusta gut bi sersala bu liser zamanı Kürdi, liser edebiyata Kürdi, liser hatibu ve şartın hatibu kadahakrin peşvane çubu. Jibuna mesela embejin evqas edebiyata ya ali edebiyata şarkı ve İro melay cüzeri hafızı kemterine. Hafızı melay cüzeri embejin hünermendu, helbesvan, şairi neyi Avrupa'yı neyi Rusi kemterine. ملا جزيرة بيجي قال لؤلؤ منصور نظم دخازي ور الشعر ملابين دم شرازي Tabii Şirazi çahal. yani mamuste يعني بيجي يعني اگر تو انجيا بخوازي دي نظم ده Eva asas Were khazine helbestên wî binêre khazine zamanı Kürdi. Ev khazine zamanı Kürdi. Ev qas ev zamanı devlement. Ev qas ev zamanı diluki. بله Yek zamanı roj ev embijin Mezopotamya ev qas qadim kul ser hatu bu girtin ev khazine divan had sali divan had bir sali şun deva derketine holi. Jibu ev insanı küçük kedavantı da derbas bibin. Jisero komarti bigre hatta embijin minani mamustay mey hija kul ser vana khabat atkin em teva pirostkin. Jibu ev jmara mesele ke balkeşe. ام دنا اجخنجي وكي او نبيا اجخنجي في خزينه مچاوك هيجاجيگو ام بيجن ادبيات النسي ديوان صالحانه دا كماسيت ده چما كل سر خداخي تهبي پیشوانه چيه زمان پرودتي بله چاپ پرودتي ورکن زمان کردی د مدرسه کردان دا مل احمد خاني جارا يكمين نهار پچوکان ويسيه نبرها پچوکا کو دنويسجي دوی من وک اخستن احمد خانی ناوی نوبهارا پچوکان لیدانی نه جبو صاحب راواجان بلکه جبو پچوکین کرمانجا اوی جبو احمد خانی مل احمد خانی جبو زارو که کرمانجا ev kitap ders بود مدرسه کرده دا درس داده داین yani جبوی جخنجی ام بیجن زمان پرودتی مخابن که ماسی هبو ev هیدی زمانی پرودتی کوچه واره چکرین گرامر زمانی کردی و پرودتی به زمانی کردی دوان سالی داویده درکتی هول جبوی ev mesele که بالکشه İnşallah. Yani mamuste tedveji şirin u geşe çıkas şirine zamanı kurdi. Mamoste ez ê berdewam bikim me behsa weşangeriya Kurdî kir her çiqas îro wek TRT Kurdiyên 24 satan weşanê dikin helbet em jî bingê ku em li wan dinêrin çavkaniyê ku em berê xwe didin wan hene yek şu an jî ez ê behsa hewarê bikim demam dibêjin weşangerî bê hewar nabê win dizanin ji xwe yani ji hewarê heta îro di weşangeriya me de di nûçegihaniya me de belkî gelek qenalê din derketin em bêjin bi çi awayî niha dewam dike hinek nêrîna we ji biyalî jî ez dixwazim binêrim يعني يا راستي اف مثلا هني مثلا بيفاجو يعني بيفاجو لازمه مثلا ما قلت بحث ترى كرديه كي تقول 24 ساعه وشان دست بي كده بجم اگر از نغرض دبن شمسيه ترى سيده راسته روجه ساعات يعني وقت بالتنكي ددان او شي بي پێشکەش وان دەستپێکێدا وساب دەستپێکێدا بشکلی بێ پاشێ بوو تەرەتە 6 نەوە 2006 پشتی پێش ساڵا بوو تەرەتە کوردی بوو تەرەتە کوردی ساڵڤەگەرە ئاوابوونا تێرتێ کوردی وەک دیاری ناوێمە بوو تێرتێ کوردی ئەف پێواژویە یعنی دەرێکیان هاتن حتا دەرێک نەها کۆڤارە هاوار li Beyrûtê Şamê hatiye çapkirin ji aliyê Celadet Elî Bedirxan ve ku Celadet Elî Bedirxan ji bo hem ziman û edebiyata Kurdî hem ji bo weşangeriya Kurdî aktorekî gerekî. Hemin halpay şopavê diçin ne wisa mamoste yani ew latînîzekirin jî ji wirtê. Ew
yani ne vaki mamustacı gotti neviye Bedirxan bege او çanda ceziriye vere haya yani cezir dereki geleki قديمة اوكي yani nazike dereki geleki be kadru kıymete çünkü ama 100 sala 200 sala او çanda kurdi de cezire de temsil kirin Celadet u Kamuran her du birayên hevkurê Emîn Alî Bedirxanın mixabin ji ber ku hatine surgunkirin Bedirxan Bego ew zarokên wî ew jî hatine surgunkirin çend zemanan lê ew surgun bûye derfet ji wara yani subhanallah tiştekî ecêbe ya çi bûyer be yani çi pozitif çi negatif tiştekî xêr mûd kar jê derê zanî yani gerek dema Ayet bijet xeyirde şerde hayır, xeyirde şerde. bele yani de her xêrekê de şer her şerekê de sêrekê mesela em bêjin ew hatine surgumkirin lê wê derê ew derfeta kowarê çêbûr wê derê de gelekê şair û navdarên Kurd nivîskarên Kurd weke Osman Seblî weke Ceger Xwîn wê derê nivîs nivîsîne şer nivîsîne bûye dibistan me goya dibistan latînîzekirina zimanê Kurdî jî belkî em dikarin bêjin sedemê wê hawar e yani ev kovar e piştî vê kovarê belkî ev kovarên din yê derketî ji aliyê latînizasyonê ve û ji aliyê ziman ve jî ji aliyê usûbê ve jî weke mînak hawar ji xwe re girtine girîngiyê hawarê ev ez benî Neyse yani çünkü ez ji bo vê me pirs kir çi weşangerî hebe çi pirtûk nivîsek hebe ku dinivîsin ku em weşan dikin dema tiştek dibe wek em derê xwe didin hawarê di hawarê de wisa derbastı bu kam lê binêrin ji ber vê jê deman behsa weşangeriyê dikin bê hawar ez bawerim nabe weke din jî hawar mana çi ye yani deng vedana yani hawar dike yani weke imdadê medet yani ev jî tiştekî ifade dike medet ji wî zimanê Kurd Bi harfi Arabî jî bi harfi Latînî hevar esas Başı gotin awî dawî jî ez bigirim bila Pınar Hanım jî ya Hanîfî wek bipirsiyen bêjin bele dema me gelek yendik mama musteci kerema xwe ma deqekî hûn deqekî jî hûn bi axivin davî da hûn çi dixwazin bêjin em jî îzna ve bernameyê dî bigirin gelek spas Davîde ez dixwazim vê peyva ku me destpêkî de anî ziman ku wek hevî tiştekî muhim ez welê hêvî dikim ku hemî unsurên ku di welatê me de dijîn çi bawermend bin çi nebawermend bin çi em bêjin vî mezhebî be çi wî mezhebî be çi em bêjin vî netewbe çi wî netewbe wek hevî li ser axekê pîroz em dijîn li ser axekî gelekê stratejîk em dijîn îro ev bûyerên ku derûdora me çê dibin wê nîşan dide ku ev منطقه ev herêm hema ji dîrokê heta îro her daim di nav gengeşêkê de îro mesela em bêjin birayê me yên li Filistînê li hember qetleamekî gelekî mezin û dijwar in em ji wara jî sabrê û tekuşînê dixwazin li hember zulm û تعدایا İsrail Siyonizm yani. Weke din giringiya Türkiye gerekê muhim e. Lazım Kurd damezrînerê vê devletê ne. Kurd ne unsurekî kêmane ne yani. Damezrînerê vê weke Mamosta Henefî jî gotî ew kongreyên Sivas û Erzurumê de wela hasa ez dirêj nake Pınar Hanım işaretê dike. Mamosta çipkim derene. Ji bo gelê me ez pîroz dikim. Hûn jî her heber em spasiya we jî dikim. Em jî dîtina ve û hatina ve gelekî kevxweşin gelek sağ bin inşallah Mamosta kerem. Ez jî ji tekuşîna gelê Filistîn ji wan re serketin dixwazim mesela herî girîng sê sala Cumhuriyetê yê nû ya duyemîn ez daxwazim hem hêvîdarim hem bendewarim bi piranî jî daxwazim ku ev sê sala me di pêşerojê de Cumhuriyet Komara Cumhuriyetê bi demokrasî were xemlandin. Amin inşallah. Daxwaziya me herî mezin e ev sê salê ku derbas bû astengî çêbûn em bêjin Cumhuriyet teze bû Cumhuriyet nû bû kêmasî hebûn lê pêşiya me de di başî de maye em li pêşiya xwe baş binhêrin li pêşerojê baş binhêrin ev ax layıqî gelek tiştê baş e
ام داخل که قدیم دانن ام داخل که دیروکی دابن مدنیت دنیای لسر و آخی چیه ام گره جمهوریت آخو مسابقن مسابقه ملین به دموکراسی کلایقی و هرمی و کلایقی و دیروکی ولات ما پشرو جمع نفس ما مسته دیسا ام گلک سپاس دکن هر هبن انشالله ام دیتنا و گلک کیف خوش بون بسایا و جمهوریت دبیجی ما مسته گلکی تشتی مهم گوت ام هر جن هر خوشک هر سرگرتی هر جنین کرمانچ نفسا ناکا ایزنا مجبو میکروفونا هی نکارم لی به حسیبین استهم بز دکم سپاس دکم آواز بیجم یعنی ام آزادی اما جنایه جی هلبت آوا کرنا کماری یعنی ام گلک اکو او روژاندان حتی وی روژه کی خدمت گیریه ev xêrxazî da kî dahil bûye em ji van rehemîya re spasiyê xwe dişînin. Temaşevanên ezîz îro jî bernameyê me qediya înşallah sed sala Türkiye bi hezaran sal berdewam ke. Her tim xêr xweşî da bibin înşallah ez gerekî Mene Pınar ez jî spas dikim ji bo van gotinê te xweş malata ava Mehmet Nesim Doru akademisyen dîroknas Mehmet em bêjin Hanîfî alır ez gerek spas dikim ji bo ev agahiyê jadan malava ava Mele mîro jî hatin dawiya bernameya xwe sed sala komara Türkiye avabûna komara Türkiye li me hemiyan li hemî Türkiye pîroz bê cejna we hemiya pîroz bê di nav kêfxweşiyê de bimênin bi coş derbas bê bi xatirê we